Ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi kiragaruka ku ntambara yatangiye kuri uyu wa kane mu gihugu cya Ukraine cyatewe n'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu ijambo yavuze mbere y'uko ibitero bitangira yavuze ko ingabo ze zijyanywe muri Ukraine no kubambura intwaro bafite, intwaro bakomeje guhabwa n'ibihugu bitandukanye by'amahanga kugira ngo birwaneho. Kuva ku wa kane kugeza uyu munsi abaturage barenga 50,000 bamaze guhunga, ndetse bashobora no kwiyongera uko umurwa mukuru Kiev ugenda usatirwa n'ingabo z'Uburusiya. Abaturage barenga 200,000 nibo bavugwa ko baguye mu mirwano. Amahanga yamaganye icyo gitero. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uburusiya bwafatiwe ibihano byinshi kandi bikarishye bigamije kuyikoma imbere kugira ngo tubone ibisobanuro bihagije kuri iyi ntambara. Ijwi ry'Amerika yatumiye Bwana Vincent Itangayenda wigeze kuba ahagarariye inyungu za Ukraine mu Rwanda. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste. Natumiye kandi na mwarimu Omar Harfan, umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga, ari muri leta ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste kuba mwatumiye kugira ngo tugerageze gutanga umucyo kuri iki kibazo. Ndahera kuri wowe Itangayenda. Kuva intambara yatangira muri Ukraine, sinshidikanya ko uvugana n'inshuti nyinshi ufite muri icyo gihugu cya Ukraine mu mijyi itandukanye yacyo. Amakuru baguha ni ayahe? Byifashe bite magingo aya? Mu ijoro ryakeye naraye mvuganye n'abantu b'inshuti zanjye b'abanyagihugu bo muri Ukraine. Abaturage bose bakuriye imishwaro ku buryo abo twavuganye bashoboye kunyohereza amashusho bihishe munsi y'inzu zabo, bita nk'aho wakwita muri underground muri cave. Bafashe ibikoresho byose by'ibanze bikenewe bamanukiramo aho ngaho. Abadashobora guhunga ngo bave mu mujyi kubera ko hari amasaha yo mu kwabo batagenda, hari abari mu birometero nka 50 uvuye mu mujyi hagati, bari baragiye mu nzu zabo zo mu byaro, baguze ibikeneye byose, baguze na peteroli. Yewe bari gusohoka bafite ubwoba bwinshi, urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye byabazonze. Twavuganye rero bambwira ko bafite ubwoba bwinshi, batazi iyo biva n'iyo bijya, kuko ingabo z'Uburusiya zamaze kugera mu bice byinshi kandi barimo bararasa nta gutoranya. Amazu yo guturamo yangiritse, umujyi wabaye ubutayu. Hadutse rero intambara y'amagambo nk'uko nahoze mbisoma ku bakiri ku mbuga nkoranyambaga. Hari amashusho amwe n'amwe muri buze gukurikira bakavuga ko byakozwe n'ingabo z'Uburusiya cyangwa n'iza Ukraine. no kubyitondera kuko hari aho nabonye banyomoje ko hamwe ari impanuka yabaye. Ikimodoka cy'intambara kinini cyanyuze ku ivatiri ntoya irimo umusaza w'umupasiyoni, ariko yaje kurokoka. Ariko byari impanuka, ntabwo byari bigambiriwe, kandi n'icyo kimodoka cyamwize hejuru ntabwo cyari icy'ingabo z'uwo bahanganye. Hari rero intambara y'amakuru, buri wese arakura arishyira, abanyagihugu barababaye. Ariko mu bihugu bitandukanye bikikije Ukraine hagaragaye abaturage benshi badashyigikiye intambara rwose, bavuga bati turi abavandimwe, nyaboneka nimuhagarika intambara, irasenya ntiyubaka. Muri make nibyo nabwo nkubwiye Venuste. Urakoze cyane Bwana Itangayenda. Nibutsa bumva Ijwi ry'Amerika ko wigeze kuba uhagarariye inyungu za Ukraine mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko Perezida Putin w'Uburusiya yahisemo intambara agamije kwigarurira Ukraine yose no gusubizaho icyahoze ari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Bwana Omar Harfan, uri impuguke ukaba n'umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga, ubona Perezida Putin azagarukira he? Ngira nk'uko Venuste bivuze ni ibintu bitoroshye kubera ko buriya kiriya kibazo ko twakibonye gitangira ntabwo ariko cyari kigitangira. Ni ikibazo kimaze iminsi gihera, ndetse abenshi bakunze nko mu bashakashatsi bakunze kugihera muri 2014 igihe Uburusiya bwafataga kiriya kirwa cya Crimea. Ariko burya nta nubwo ariho bihera cyane, ariko wenda reka umuntu ahera aho ngaho gatoya.
yenda navuga ngo impamvu nyamukuru hari umugabo wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga bita Kisingeri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe wanditse inyandiko aravuga ngo ikibazo kandi iyo nyandiko yo ntabwo ari iya vuba, ni iya kera, imaze imyaka hafi 8. Yaravuze ngo ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya kugira ngo abantu babashe kugisobanukirwa no kukibonera umuti bagomba guhera ku iherezo, ntibahere ku ntangiriro. Ariko rero umuntu abivuze mu yandi magambo, umuntu yavuga ngo kiriya kibazo ubundi aho kiva kirava ku miterere y'uburyo ishyirahamwe ry'Abasoviyete ryari riteye, kuko Abarusiya benshi batuye muri Ukraine ndetse hariya mu burengerazuba bwa Ukraine nangwa se mu burasirazuba nyine nk'uko benshi babivuga bw'Uburusiya, uburengerazuba bw'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine. Ni ukuvuga ngo ikibazo uko giteye, bariya abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya, ariko si nuko banabivuga, bavuga ko ari abaturage ubwabo b'Abarusiya bimutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi kubera cyane cyane muri kariya karere ka Donbass. Burya ngo hari inganda nyinshi, uduce twinshi tw'ubucuruzi, n'ahantu hakorerwa amamodokari, n'ahantu hari amabuye y'agaciro akomeye, ku buryo rero Abarusiya benshi bahagiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, bituma noneho muri Ukraine haba ikindi gice cy'abaturage batari aba Ukraine mu by'ukuri 100%. Icyo rero nicyo cyateye ikibazo, kuko muri iyi mpamvu nabivuze ngo biranakomoka birava ahantu hakomeye, nuko muri 2014 ubwo Uburusiya bwafataga icyemezo cyo gufata Crimea, muri Ukraine havutse ishyirahamwe ry'insoresore b'abakorerabushake bitwa Azov rero ni ishyirahamwe ryaje rivuga ko riri muri context y'abanationaliste, bari abantu bako bakunda igihugu, baje kurengera igihugu. Ari nabyo wumva buriya Putin avuga ati turashaka ko hari ahantu haba demilitarized, ni ukuvuga ngo habemo imbunda, habemo abasirikare. Abavuga buriya cyane cyane hari ijambo yakoresheje ry'abanazi, abo bita neonazi, aravuga abo bantu bita aba Azov rero ni abantu bajya muri turiya duce twa Donbass, noneho bagezeyo bakajya bica Abarusiya, babica ariko mu buryo ndavuga Abarusiya b'aba Ukraine batuye muri Ukraine aho ngaho, bakajya babica mu buryo inzego z'iperereza z'Uburusiya zavuga ati rwose biriya ntabwo tubishyigikiye. Ni nacyo kinini cyatumye Uburusiya mbega bufata icyemezo. Ariko nanone ugasanga ku ruhande rw'Uburusiya buriya Putin nawe hagira ingabo bita ngo ni ingabo z'ibanga ziwe, akenshi na kenshi ari nazo yakoresheje mu gufata Crimea, ari nazo yohereje ku buryo bw'ibanga, atari abasirikare umuntu yavuga b'igihugu biwe bakoze amahugurwa. Ni nawe buriya akenshi yohereje muri Lviv hariya muri Ukraine, muri capitale Kiev, abohereza kugira ngo bahageze kera cyane, ari nabo akenshi barimo barwana n'abasirikare b'igihugu cya Ukraine. Noneho icyo Putin wakora ni ukubafasha kubaha ingufu zo mu kirere, koherezaho ibisasu, ariko abasirikare bakaba benshi barahageze muri icyo gihe. Wavugaga iyo mirwano ibera mu murwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Perezida w'icyo gihugu Volodymyr Zelensky wavuga ko ari mu gihugu ko atazahunga, ndetse hari amafoto nahoze mbona muri iki gitondo amugaragaza ahagaze imbere y'inzu iri i Kiev, izwi cyane ku buryo bivuga yuko koko ariho ari, mu gihe andi makuru avuga ko ashobora kuzafatwa akaba yakwicwa cyangwa se akajyanwa n'abo basirikare b'Abarusiya. Perezida Zelensky arahamagarira abaturage kwirwanaho, abaturage barahabwa imbunda. Bwana Vincent Itangayenda, uko Kiev uhazi, iyo mirwano ya kinyeshyamba izabera mu murwa mukuru rwagati ntabwo ishobora kuzagwamo abantu benshi? Urabona iriya ntambara iri kubera mu mujyi, biriya bihugu ukuntu byubatse, uzi ko bagiye bagira ubwihisho bwinshi mu gihe cy'intambara bwahozeho. Cyane cyane abantu bari guhungira muri za metero zimwe zinyura munsi y'ubutaka. Amazu menshi agiye afite ubwihisho munsi yayo kuva na kera. Abaturage benshi rero bari mu bwihisho. Ikibazo gusa ni uko biriya bisasu biremereye birimo biritura amazu manini, akaba
barigitiramo noneho no kuzamuka bikazaba ari ingorane. Hanyuma rero abashobora guhunga nabo biri kunanirana kubera ikibazo cya transport cyagoranye, kuko bari bafunze za gari ya moshi ntiziri kugenda, amabisi ari kugenda, ambuteyaje bayinyisha mu modoka, bari gutanguranwa amasaha. Ariko ndibaza ko ubundi intambara igezweho bari bakwiye kurwana nyine bareba hari ibikorwa bya gisirikare, ariko byagaragaye ko birimo bigwa no mu basivili. Hari abasivili barimo babigenderamo benshi. Uravuga ibyo byo guhunga ko abaturage benshi batashoboye kugenda na za gari ya moshi bakagenda n'amamodoka. Amafoto turimo tubona aragaragaza imodoka ibihumbi n'ibihumbagiza ari ku mihanda agana muri ibyo bihugu bihana imbibi na Ukraine. Ndavuga izo za Moldavia, za Hongiriya, ndavuga izo za Polonye. Amakuru ufite, izo nshuti zawe muvugana, hari bamwe bashobora kugenda? Jyewe umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika twavuganye mbere ikiganiro yambwiye yuko bakoze 1 kilometero mu masaha 3 bari mu modoka. Wowe amakuru ufite na yahe? Abanyuma twavuganye bananiwe kuva aho bari rwose, ntabwo inyagamburiro kugenda byabananiye. Reka dusubire kuri Omar Harfan, umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga. Bwana Harfan, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko abona iyi ntambara, asobanura ko igikorwa cya Perezida Putin ari uguhonyanga amategeko mpuzamahanga ku buryo butaziguye. Yaravuze ati birasaba igisubizo gikomeye cy'amahanga yose. Ayo mahanga arafata ibihano, ndetse kuri uyu wa gatandatu hari ubwato bw'Uburusiya bwafashwe n'Ubufaransa. Ibihano bizakoma imbere Putin bite? Bizaba bimeze bite? Ngira ngo Venuste nk'uko bivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Biden yamaze gusinya amateka y'ibihano binyuranye, cyane cyane byo mu rwego rw'ubukungu, ariko ndetse hari n'ibyo bagiye gufatira Perezida Putin nk'umuntu abo bita abantu ku giti cyabo, ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Lavrov. Ni ukuvuga ibihano mu by'ukuri bizashegesha Uburusiya ku buryo nk'ubu ngubu tuvugana uwo twakwita visi perezida nangwa se uwungirije Putin ku nama y'umutekano y'Uburusiya, ariwe wahoze ari perezida w'igihugu Medvedev, Dmitry, yavuze yuko ubu ngubu igihe kigeze Uburusiya bugacana umubano mu bya diplomasi n'ibihugu byo mu burengerazuba ku ruhembe hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva rero ibihano bino bihugu byo mu burengerazuba bikuriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye nangwa barimo gukomeza gufatira Uburusiya, bishobora kuzaganisha ahantu habi umuntu yavuga mu rwego mpuzamahanga, cyane ko Uburusiya buriya ni igihugu gifite igisirikare gikomeye ku isi, ariko nanone hari ikintu umuntu atakwibagirwa. Uburusiya ni igihugu gifite za ntwaro kirimbuzi umubare munini cyane, kandi mu rwego rwa tekinolojiya igezweho bari mu ba mbere rwose muri izo ntwaro. Ibyo rero bivuga yuko nk'ubu Medvedev ibyo yatangaje, yavuze ati kuba mwaradufatiye ibyo bihano ntacyo bizadutwara, icyo twagamije kugeraho muri Ukraine tuzakigeraho, uko niko yatangaje. Ati kandi biduhaye noneho n'uburenganzira bwo kuva mu masezerano bita START ya gatatu yari gikomeza. Yenda START ni incamake y'amagambo avuga amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiranye n'Uburusiya ku bijyanye no gukomeza kubungabunga no kureba uburyo intwaro kirimbuzi bakomeza kuzigabanya ku isi. Icyo gihe rero ayo masezerano nka Medvedev yavuze ko ni ukuvuga ngo ibyo bihano ngo byabahaye uburenganzira bwo kuva muri ayo masezerano. Ayo masezerano ubundi yari atarashyirwa mu bikorwa kuko impande zombi zari zitarayumvikanaho, ariko baravuga ati n'ibiganiro twakoranaga ubu turabihagaritse. Ndetse n'icyo navuze mbere cy'uko Uburusiya bwatangaje yuko rwose igihe kigeze kugira ngo
noneho imibano hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu bikomeye by'i Buraya na Amerika bagomba kwihagarika. Yavuze ijambo rikomeye. Medvedev yavuze ngo igihe kirageze none tukarebana nabivuga mu cya kinyarwanda cyacu ngo tukarebana tugaro turebana noneho dukoresheje intwaro tukarebana mu jisho ry'indebera kure ariko ibya diplomasi bivuye. Urumva rero aho biganisha ntabwo ari ahantu heza. None se wowe iyo urebye iyo wumvise n'ayo magambo avugwa n'abategetsi bakuru b'Uburusiya uhereye kuri perezida ukageza kuri minisitiri w'intebe Medvedev, ubona Uburusiya buzagarukira he buramutse bufashe Ukraine bukayigira ingaruzwa muheto? Ibihugu bituranye na Ukraine kandi byose biri muri uriya muryango wa OTAN ni nabyo bifite ubwoba. Ubona Uburusiya budashobora kuzashyugumbwa ngo uvuge buti reka naho nkandireyo? Ibi ndabikubaza kubera ko mu mwaka wa 2008 bagiye muri Georgia barahafata kandi nta wagize icyo abatwara. Ejo bundi muri 2014 bagiye muri Crimea nk'uko bivugaga, naho barahafata ntagira ukoma. None se nibaramuka bafashe na Ukraine ntibashobora kuzashyekerwa bagakomeza bagafata n'ibindi bihugu? Nibyo Venusti, ngira ngo hano muri Leta Zunze za Amerika umurongo bafite ku Burusiya kuri iki kibazo baravuga bati gahunda y'Uburusiya, gahunda ya Perezida Putin ni gahunda yaguye, ntabwo ari gahunda igarukira muri Ukraine. Baravuga bati Ukraine nimara gufatwa Putin ashobora kuzashyekerwa nk'uko urimo kubivuga, nk'uko bivuga muri gahunda yaguye ya Putin. Bakavuga bati Putin ashobora kuzajya nko muri bihugu bita Baltic State, aribyo bya Estonia, bya Latvia na Lithuania, ndetse ibihugu bihana umupaka n'Uburusiya, umupaka muremure kandi bihana imbibi n'Uburusiya. Umuntu yavuga ko biriya bihugu ubwabyo kuba byaragiye mu muryango w'Uburaya bikaba biri no muri ya muryango wo gutabarana wa NATO, hariya niho Abarusiya ubundi ngira ngo unagarutse gatoya niho wasobanukirwa ikibazo nyamukuru. Uko Putin waravuga ati ibintu ndimo gusaba ibihugu byo mu burengerazuba na Amerika ndetse n'uriya muryango wo gutabarana wa NATO nuko ibintu bigomba gusubira uko byari bimeze mbere ya 1991. Aravuga ati abasirikare bave muri ibi bihugu byose. Urabona Leta Zunze za Amerika kubera kugira izo mpungenge bohereje abasirikare benshi muri ibyo bihugu twavugaga, nko muri Poland bohereje abasirikare muri biriya bihugu bitoya twavugaga ibyo bitatu, Estonia, Latvia na Lithuania. Ibyo rero nibyo Putin adashaka gukora. Avuga ati we yahereye nyine kuri Ukraine, avuga ati kuba Ukraine irimo koherezwamo intwaro biravuga yuko Leta Zunze za Amerika zirimo kugera ku muryango w'Uburusiya. Ibyo rero Uburusiya kenshi busaba ngira ngo bizagorana, kuko Abarusiya baravuga bati intwaro abasirikare ba Leta Zunze za Amerika, abasirikare ba NATO bari muri bihugu duturanye bagomba kuhava. Ibintu bigomba gusubira uko byari bimeze. Aho niho abantu bahera bakavuga bati umugambi wa Putin ntabwo ari mugufiya, ni umugambi muremure. Ariko reka tuvuge ngo aramutse akomeje noneho ingingo ya 5 yo gutabarana y'uriya muryango wo gutabarana wa NATO yakora, kuko ubu impamvu itarimo gukora muri Ukraine ntabwo irimo gukora muri Ukraine kubera ko Ukraine yari itaraba umunyamuryango wa NATO, ariko biriya bihugu byo byamaze kuba abanyamuryango. Ibyinshi byahereye muri hejuru ya 2007 kuzamura. Ngira ngo rero Putin aramutse akoze nk'ibyo arimo gukora muri Ukraine, bya bindi Perezida Biden yavuze by'uko umusirikare w'Uburusiya n'umusirikare w'umunyamerika barasanye intambara ya 3 yabitangiye, ngira ngo naho twaba turimo tugana. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio Yacu VOA. Turabarangitse.
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro dusangira ijambo. Turaganira ku ntambara imaze iminsi 3 ibera mu gihugu cya Ukraine itewe n'Uburusiya. Abatumire bacu ni mwarimu Omar Harfan, umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga, na Vincent Itangayenda wari uhagarariye inyungu za Ukraine mu Rwanda. Mbanze ngushimire Professor Harfan, hanyuma nsubire kuri Vincent Itangayenda. Tugaruke cyane ku kibazo cy'abaturage abanya-Ukraine bakomeje guhunga. Abagera kuri 50 navugaga mu ntangiriro z'ikiganiro bamaze kuva mu gihugu, abo n'abatangazwa, ariko Perezida Zelensky arasaba amahanga kongera inkunga ikenewe cyane, avuga ko ikenewe cyane, avuga ko yihutirwa. Ibihugu bihana imbibi na Ukraine nka Pologne, Moldavia, Romania na Hongria byatangaje ko byiteguye kwakira impunzi. Bwana Itangayenda, urabona inkunga ikenewe nk'uko isabwa magingo aya na Perezida Zelensky ari iyihe? Ni inkunga y'ibintu nkenerwa mu gihe cy'amage nk'iki, cyangwa se n'inkunga y'amasasu gusa? Abaturage icya mbere ni ukubanza kubona ubuhungiro, bakava hari ibikorwa by'imirwano kuko intambara ntituranye. Icya kabiri, abo baturage mu bihugu baturanye barimo bavuga ko bakeneye gufasha abo banya-Ukraine. Ni na bene wabo, buriya hari abaturage barenga 2.5 miliyoni batuye muri za Polonye, batuye muri za Hongria n'aho hose. Hari abafite abo bisanga ariko barabura uko babageraho. Inkunga rero bakenera ni mu gihe cy'imbeho, ibikorwa remezo birimo birangirika, hari abari bwicwe n'ubukonje, hari abari bwicwe n'inzara kubera ibintu batagiraho ibiribwa biri. Inkunga ikenewe ni nyinshi cyane. Hari n'inkomere rero, n'inkomere nazo zikeneye kwitabwaho. Y'amasasu rero yo byo ni ikibazo kiremereye, kuko wazibona ko Polonye yavuga ko hari amakuru nabonye ko hari amasasu yaturutse muri Polonye. Ubwo yaturutse muri Polonye ni no ku butaka burimo ubutane, birabyara ikindi kibazo kuri Zelensky, kuko biraza kurangira nyine Putin avuga ati nyirabayazana ni Zelensky, niba ari kumufata miri, niba yanze guturuka akagenda. Ni ikibazo kiremereye. Kugeza ubu ntawe uramenya aho bigana, ariko igihugu kiri mu mage rwose. Wabaye mu gihugu cya Ukraine igihe kirekire, nibutse ko wanahagarariye inyungu za Ukraine aho ngaho mu Rwanda. Minisitiri w'Uburusiya w'ingabo yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko ingabo z'Uburusiya zafashe umujyi wa Melitopol uri mu majyepfo y'igihugu. Uwo mujyi urabuze, warahabaye, ni igihugu uzi. Kuba Melitopol yafashwe bisobanura iki kuri Ukraine? Mbese umuntu yavuga ko Kiev isatirwa? Yewe, iyi ntambara rero itari vuba nk'uko Harfan yarabikubwiye. Hagomba kuba harabaye bariya barwanyi ba Putin bari mu gihugu na mbere y'igihe cyose ngo byaze muri Crimea. Uvuga ngo hari abacengezi basanzwe. Mariupol rero ni umujyi rwose uri ku cyambo munini. Ubwo n'uvuga ngo Putin icyo arimo akora ni ugufunga inzira zose zituma abanya-Ukraine babura ubwinyagamburiro, bakamanika amaboko. Iyo ageze rero mu mijyi afata nk'uko usanga kenshi koko hari ingabo zari zarahageze imbere, kuko ibi bintu yabyiteguye kuva kera. ni gahunda ndende, iragenda ashotora abantu bakabigira ngo ntiyabitinyuka, ariko yarabikoze. Iyo mijyi rero igenda ifatwa gutyo, ni ukuvuga ngo ni tactique z'intambara yo gukoresha zo kubabuza umwuka n'ubuhumekero kugira ngo bakomeze gahunda ze. Kuri uyu wa gatanu umuryango w'ibihugu by'Uburayi warahuye nawe uvuga yuko ufashe ibihano bikomeye wafatiye Uburusiya. Nyuma y'ibyo biganiro, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaye Perezida Putin baravugana, ndetse nyuma anatangaza yuko bwari uburyo bwo kwerekana yuko inzira y'ibiganiro igifunguye. Bwana Omar Harfan, hari ikintu kindi cyabaye kuri wa kane kidasanzwe, nuko Papa Francisco yagiye kuri ambasade y'Uburusiya i Roma kugira ngo yibwirire ubwe Uburusiya ku giti cye impungenge ze,
asaba yuko Uburusiya bwareka gutera Ukraine. Kuba Putin ahamagarirwa gushyira intwaro hasi ntakomeze guteza intambara no kuba bisabwa n'amahanga yose yuzemo n'umushumba wa Kiliziya Katolika, urabona hari igihe hazumva cyangwa se azakomeza arwane? ngira ngo papa buriya aba ari umuntu w'umunyamahoro, umuntu ushaka ko isi ibaho itekanye, umuntu uhora aharanira yuko uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwa. Muri iyo nzira rero urumva n'ibyo ashaka ko Putin yakora. Ariko iyo urebye uburyo Putin hari ibintu bita mu ndimi z'amahanga babyita psychological leadership, ukareba uburyo imitekerereze ya Putin, imiyoborere yiwe, Putin nyirizina we uko ateye, ntabwo iriya ntambara azayihagarika. Ashobora kuyihagarika ahubwo ikintu umuntu yanakongeraho ni uko intambara isa nkaho itangiye nyuma yaho gato. Perezida wa Ukraine yaravuze ati ariko we yahamagaye, yaravuze ngo yakoze initiative, yatangije igikorwa cyo guhamagara Perezida Putin agira ngo amusabe, amubwira ati rwose twe twemeye yuko tuguma hagati, noneho ntitube twajya muri wa muryango wa utani, ntitube twajya mu muryango w'ibihugu by'i Buraya, twigumire hagati tubane n'Uburusiya nk'abaturanyi. Ibyo nibyo yaragamije kumubwira, ariko yarahamagaye Putin yanga kwitaba. Urumva perezida ahamagara mugenzi we, yarahamagaye Putin rwose yanga kwitaba, aranabivuga. Perezida wa Ukraine avuga ati namuhamagaye yanga kwitaba. Urumva icyo ubu Putin agamije. Ikindi nanone ni uko hari ibihugu birimo bisa nkaho nk'uko papa nawe